election khomba matam dadi double engine ni na khomine ba hujik Facebook ta kai da moi sai mayam troll tawdan tawri ne ba aina haijabadi ruling da ju center da ju moi leiba sida ju ikoi leiba sida ju moi leiba aduga ngasi phawba me tang ahum jidagi center gi policy natragana adi ikoi ji sumaina tawbibam thoi tawdraga ikoi si tawni haiba out of 32 VJP MLAs mi amatang kuthokbiro with video footage or recording man hai giba amma bok leiramni thajade adugi mahutta kaidawe ngasai gi president rule chalairaga assembly dissolve tawkhraga board amu face tawdong sorok podi ekoi chahi manga je namna chakki haibi concept amda loi leieba aduna Indian state ki ngasai gi ada makok ta phammiba mathak ta phammi mayam jida ekoi muk aga ngang baje ekoi ngamde kai moira depend taw leibane thangdo khara koi thoklona president rule full fledged president rule toraga assembly dissolve toraga election toraga di koi vote huju ki public sentiment di moi yaroi haibu khangjaram gane aruna masi khudimak tholai ise self centered oiba selfish oiba lanai oiba leibaki issue sina maning da thamaga masagi khaknang khanba thagat pasina su oidoine akoina target aduna ngasai haibiba Pelgam gi adigi hujik man India gi tawrise Pelgam tokpi groba any other state amda Manipur da thoi ba thodok se sai ani chu da thoi se thohallam gadra thohallam moidra continue to holam gadra to holam moidra ja I will leave it to the wisdom of the general public of this state aduga hujiki kainosi da mo akoi public ki patience se it is pushed to the limit public ki patience public ki khang bangam bagi kainosi limit tani hujik test tawri je limit tani push tawri je aduga ngai tamuri kun haibi do president rule fail oraba adudi kamai tawni adudu ngasai khara haibi gi dana ko ada president rule fail or president rule si karamba president rule no haraga president rule haraga di mai di masa yam wange yange ba maram di center gi khoi gi president of India na governor gi through the state rule do ineba and president of India is the commander of the all security forces so sai gi kano si gi India armed forces gi air force yausanu navy gi infantry loi mak si man commander in chief ne aduga president gi through the asuk chauna power pairaga lak pasi bawa khoi gi Manipur gi situation je control to ngamdre Manipur thaba gari no ukhul chatpa ngamdre haira kanda ngasai gi haije haibi gi ba spine yaudra lengak ama leram ba se sino hujik amuk nauna amuk CM ano bom sile ba har so hani CM la e ba har so lak pa matam da what will we expect from them akoina kari expect to ni to doino moi degi moina le ni phim ni makot tung na raga wa su ngangan da bi makot chu punjan bi makhong chu punjan bi kano da situation du da ne moi thambiri se ai thangai cheng na raga noi ta budum phawe okay only for the just moina pam ba cheram gi da mak ta moina pam ba kano gi da mak ta moi integrity moi gi public face loi ma compromise over ji ai di noi ta moina phause acting on the behest of some sections of the other community aduna sigi poche la ka khoi hana degi khoi meitaina hala khoi conflict se or podi khoi na central forces singsi partial oi moisi fair oi de nakana ma gi michang changi hai se khoi hana degi hara la ka pot ne ba adu ngasi di adu gi hana degi zum hara ga la ka pot se ai di mati chume ena lore ba adu si me am je loina mu ka to ra ga di sidai da governor gi di governor na huji lenga iba Manipur se si magi keno si jelu yang aga magi masama governor gi rule si da governor na governance fail yamna completely mana control the kano lenga tre hai bu gi mayik laba adum khudam ne ba nan thokri ba huji ki ukhul chatpagi thodokta pongmising da thoi ba thodok se aruga magi authority je yuza Chandra Kumar da lak yuza the order thokri hare adu itaraga di government ki department amana thokpa order se department amana khangam dana
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ DIPRꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯕꯁꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤ ꯊꯥꯔꯝꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ what is the reason behind that ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯃꯤꯁꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯤ ꯁꯨꯡꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯣꯁꯇꯤꯡ ꯂꯧꯅꯔ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯂꯧꯅꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯝ ꯄꯨꯖꯥ ꯂꯥꯡꯕꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯒꯔꯁꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯕꯦꯁꯇ ꯍꯣꯠꯅꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗꯁꯤ ꯄꯨꯜ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯁꯤꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯍꯜꯂꯣꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯍꯟꯒꯅꯤ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯑꯣꯜ ꯐꯣꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯛ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯁꯟ ꯗꯥꯏꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯀꯦꯂꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡ ꯄꯨꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎꯃꯤ 12 ꯌꯥꯎꯋꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯅꯤꯡꯀꯨꯟꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯄꯥꯎꯃꯤ 12 ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ MSRTC ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MSRTCꯒꯤ MSTꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯐꯥꯔꯒ ꯗꯤꯇꯦꯟ ꯑꯣꯕꯁꯇ꯭ꯔꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯣꯕꯁꯇ꯭ꯔꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯥꯕꯗꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯔꯥꯏ ꯂꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯅꯤꯡꯀꯨꯟꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ hujik brang chaiba there are some people who wants to keep the pot boiling have adum sawalaga khoije adum amaga mu khoije adum marak sidum conflicting situation am create tawbase lairiba potche adum continue to na ba sinba manba ploy ama adudi adu inu ujai ba idi maramdi ukrul chatbai lambi sida khoina nahan Pongmijing Chalido Impali with an meeting at any. I do already Mitei can chat yadre, I concept under Pukalakandadi, Chato is in a cry, you know, Ukuldani, Adodi Mitei Ukulchat Payatre. Highway concept Pukalakanda, Napak Tana polarization, either English target. Masi polarization gi effort Amaka Idimadu Suze Aduga Somdana tourism director na assurance and piva. Aduga Somdana Mu Manipur Thaba Gari, Aduzuka Magari, Gomen Gigari. Manipur Rabagari say, Monoisi Manipur, Emen and Apagadi, insecure Filtoni, no as I can to be a Aduna Septi Kalagari, no say, a some number in Taro, Hiragati, Ayav. Madu Ragadi, Hoi, citizen to give Magi Septigi Kalaga, Maharis even Buere, Manipur police Buere, a winter is a pioneer, high people Amuxu, can intention to Chumbanina. Other Sidadi Manipur State Transport is a Gomen Gigari never. Yes. Other the Gomen Gigari, I see Gomen Gigari to Manipur have a post, don't who are Gomen authority, see the direct challenge over them. Now, Adugi direct challenge answers there. But 15 days inquiry report no way. There should be a prompt action on the part of the government, which is now headed by governor and his councils. FIR amadi tawum thuye lawe maramdi order ama leiba leitabase ai khangde madu aina su ubam dokte ai gini Manipur government gi authorized or DIP and sponsored over Garium to Chale, Lambida Maharis even Fort Maharis even get teams in a Talare. Talagadi Madu illegal detention name. Number one. Number two, detention itself is illegal. Aduga Moida Governor rule, President rule, civil police key rule Moy Loyla Wudiaro. Arab Sigi. Can was the 15 days key inquiry city in a way, ID optics and hawks and Lojave. I Miyam how was a Padanabagi, Matam Lowbagi, people Mamka, Weaver. Aluga Order Makak, I, Town Kundu later Magadi, Kato, William Minoka, Mino, Labam Topra talked of Rivesa.
siri suk lay lebam thokte maramdi state na senba Siroi Lily festival is Manipur ki festival never. Yes. Manipur ki festival state ne sponsor to ba festival se the Manipur thaba gari chen ba yaro na natraga Manipur thaba gari trip lokho na order le ramagadi adu gi du khwaide gi absurd oiba khwaide gi nonsense oiba order ne adu gi order du leiram masu illegal oi leiram drasu leibam thokte aduna aduga nahangi episode sida amakak ujaba hanadagi aikoina central forces singda allegation tawraga lakpa pot amakak sumakpagi type ta amakak laieba karamba allegation no haida aikoina nahane hoi haibasi central forces are taking sides of the cookies. Yes. Some sections of the cookie who wants to keep the pots boiling. I don't know, central forces singzina magi inclination si akogi karigi damakta Manipur thaba lotho haido ino Manipur da. If they are not acting on the behest of some sections of the other community. Aduna sigi poche lakara koi hanadagi koi Medina hala koi conflict se or padi koi na central forces singsi partial oi moisi fair oi de nakana magi mijan changi haise koi hanadagi hire lak pa pot neba adu ngasi di adugi hanadagi dum hire ga lak pa pot se ai di mati chume ena lo re aduga si ma'am je loina mu kan to ragadi sidai da governor gi di governor na huji lenga iba Manipur se si magi keno si jelu yenga ga magi masama governor gi rules da governor na governance fail yamna completely mana control the kano lenga tre hai bugi mayik laba adum khudam ne ba nan thokre ba huji ki ukhul chatpagi thodok ta pongmising da thoi ba thodok se aruga magi authority je stamp to bangam da bane adwaina thamjage okay yam phasan thamikre ko gi state na sinba akoi gi festival amada state ki gari chatpada Manipur thaba da loktho harakraba pot ne dui taragadi maswai sija akoi gi chamam na ba charak jahing na ba poset da mak lei bane akoi gi ai oza Hijam Chandra Kumar da mulak chaki oza ngasagi akoi gi chief secretary gi site gi notice samakak thola kana 15 days ki ultimatum amakak di thagre 15 days da akoi gi mo akoi gi inquiry committee semba sida akoi gi IS oramba akoi gi DH Kiran Kumar yauri adagi home gi chief secretary oiba yauri but akoi gi 15 days ki madnung da akoi gi report amakak submit toropagi pot amakak yauri but masai se laksaningi base 15 days se yamna sangmandabra tawge hai taragadi akoi gi president's rule ni governor na chalai ba akoi gi lamdam amakak ni usik ori base di taradi tawge hai taragadi akoi gi kanana instructor ibuno habis gizu yamna immediate oiba action amakak lokhat ba darkar tayana thamjaningi mamang de akoi gi yamna nakna akoi gi Pahalgam Kashmir gi Pahalgam attack ki da akoi gi yamna tuna immediate oiba action lokhat thibane akoi gi central government ki side gi hoziki lariba Manipur gi crisis da akoi gi action amata lokhat pi da ba even akoi gi maitai sing gi mayokta against oina wa phasana phone na nganga babauta FIR pala kan da action amata lokhat pangam ki da ba even housing Manipur gi state ta Manipur gi vast Manipur thaba yaro in haraba se bokta 15 days ana tharaga leriba so jana nga sa hebi ba gi praja sing se ingthagi na ba pot amakak sanarabra hebo question dani loshilak da kamai thamini oh sai chan aina sai jabtu ne sai 15 days city it is just whitewash hawks haita and I wash never adi uchai bai to mitelon haragadi ko adi sai gi 15 days sida inquiry gi report gi inquiry committee gi report am la en lo se adu gi inquiry committee gi strength sa kanana sanction do strength no legitimate oibra oidabra hai gi question am ju legi ne sai gi but judicial inquiry na te or magistrate inquiry bu na te it's just mere moina semba committee am ga tor finding am la en se adu finding to the kari ek to do no have consider really adi hujiki committee yam strong yam thin powerful committee wait here judicially sanction to ba judicial commission natragana magistral power labor inquiry gi magi fully empowered to work kano na te aduna masigi 3 member onongani tawin ko
Two member, okay the 2 members committee inquiry committee sa masi ID yamna effective oini oiroi haibasi oidi oiroi in thamjake ba adi maram khoi gi state government gi mamang gi khoi honorable XCM nungthom birin gi matamda bail fegai bagi bail under quality compromise to bail lay bagi police ki bail lay bagi adum ka to gi namjan gi kem to gi ti tholaki de then CCTV camera bazar da khoi market da kano to ri myam except governor gi natraga CM banglo gi natana tai di malfunction da wi day 1 since installation gi day 1 je da sigi he sidagi yar day 1 da install to yar ya da bai je quality do fully compromised to yadraba pot haptele habne madugi potsi adu sudum yagide adu sudum akoi namjalaga dum thami kaim ta thokide loinama ki committee mayam sigi keno se yamna familiarity amana 15 days loi submit to hai now adu ne ko ina sagi sigi state government si popular government or su governor council governor luchinga leiba keno oraga su government or lenga or gasu masi thajaningai oideba aduna 15 days se sangba sangdabagi tokhraga aidi miyam da utchairaga matam lauraga adun nemdajagi ni moibu kaino atopa dai issue amam la kan da adudam onjanjagi do kangu sibu haibagi kaino ma adum attitude amkhak leirieba aduga saigi sigi whole thing si thole is krai di tholpano haibada koi Indian state ki attitude che Indian state ki attitude cutting across political lines or affiliations. Indian state ki attitude si ekoi da yengi ba midyeng haitar. Masi ekoi gi spine yaw da ba leader mayam si na thon mane. Maram di masi aina haijin jaba nate. Akoi su me tang ahum 2023 dagi ngasi bo ekoi khangba da yawri. Hoi ekoi na mayai da leirambagi periphery da leiba awaba du mukte khoi phangde ado me tang ahum 2023 dagi ngasi chahi ani hela irang sida ka khoi gi karamba public representative ko particularly ruling BJP dagi election khomba matam dadi double engine ne na khomi ne ba Hujik Facebook da kaida moi sai mayam troll tawdan tawri neba aina haijabadi ruling da ju center da ju moi leiba sida ju ikoi leiba sida ju moi leiba aduga ngasi phawba me tang ahum jidagi center gi policy natraga na adi ikoi ji sumaina tawbibam thoi tawdraga ikoi si tawni haiba out of 32 BJP MLAs me amatang puthokbiro with video footage or recording man high giba ama bok leirem ni thajade adugi mahutta kaidawe ngasai gi president rule chalairaga assembly dissolve tawkhraga board amu face tawdok sorok podi ekoi chahi manga je namdana chatki haibigi concept amda loi leieba aduna Indian state ki ngasai gi aada makok ta phammi ba mathak ta phammi mayam jida ekoi muk aga ngang baje ekoi ngamde kai moira depend tau leibane thangko khara koi toklo president rule full fledged president rule toraga assembly dissolve toraga election toraga di koi vote huju ki public sentiment di moi yaro hai bisu khangjaram bane aruna masi khudimak tholai ise self centered oiba selfish oiba lanai oiba leibaki issue sina maning da thamaga masagi khaklang khanba thagat pasina su oidoine ekoina target aduna ngasai haibi ba Pelgam gi adigi ojik man India gi tawrise Pelgam tokpi groba any other state amda Manipur da thoi ba thodok se sai ani chu da thoi se thohalam gadra thohalam moidra continue to holam gadra to holam moidra ja I will leave it to the wisdom of the general public of this state aduga hujiki kainosi da mo akoi public ki patience se it is pushed to the limit public ki patience public ki khang bangam bagi kainosi limit tani hujik test tawri je limit tani push tawri je aduga nai tamori kun haibi do president rule fail ora ba adudi kamai tawni
ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯏज ꯗ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ all security forces ngosai kano sigi india gi armed forces sigi air force yausanu navy adigi infantry loimak sigi mana commander in chief ne aduga president gi through da asuk chauna power pairaga lak pasi bawa khoi gi manipur gi situation je control do ngamdre manipur thaba gari no ukhul chatpa ngamdre haira kanda ngasai gi haija haibi giba spine yaudraba lengak ama leiramba se sina hujik amuk नौना मुक सीएम अनौबम सिलेबो हारसु हानि सीएम लाएबो हारसु लाकपो मतमदा व्हाट विल वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम अखोइना करी एक्सपेक्ट तौदोइनो मोइदगी मोइना लेनि फिबमदि मखो तुंगनरगा वासु ngangandabi मखोचु पुंजनबिबि मखोंजु पुंजनबिबि कनोदा सिचुएशन दुदने मोइ थबिरिसे आई थांगै सेंना हारगदि नुवाइतबदुम फावे ओनली फॉर द just moina pamba chair am gidamakta moina pamba kano gidamakta moi integrity moi public face loima compromise so wuzidi aidi nungai ta moina phause okay am phazan thabikrai aloshilapa conclusion point oina ai